Kajala Meghalaya mentakatayo kalanang sakhi ya kejingkiu step jangka klam COVID-19 ha kajala. Bat nak kidak kishin lapau kumbaka ni klam kala sedang bansa priang shikipat ba kabaki ong ha kaktin pareng ka community transmission kabaka thmei jangka kadai nak Greenwood Resort Khanapara ha kajala Assam. Namar kani kadau lapan bore ke sokar jela bakan penjari biang deka lockdown ha kenong ba Shillong bada kishnong ki badon ha jaka kapun bat ke Assam. Kenong ba Shillong kalalit biang chaka lockdown ke benta ke baar ha ke Siningkong bat ke singi baar jong katayo namar ke jingnang sapriang jong ke jingpang COVID-19 ha ke lengki jaka. Kani ke lockdown kelat rekam namar ke jingpang sapriang jingpang jong ki priyo ki belalit jingkawai atho ha Assam ke balakot menta chaka arpungod AA. Kani ke jing sapriang jok ni ka klam kadai tang namar bagi ni gibriau ki belet jing khawai atho kim shimla burom ki kendon ya COVID-19 jong ke sarkar bat dan nepdeng jong ki belasang latlan bat penbit jing pangai ki we hakaleng gisnong jong konong ba Shillong habai i kani ke jing ma ke sarkar jela kala syem ke senjam ban penjari ke lockdown kenang bagi pat ba kan chongkhop halayeng bat nakaliang jong ketenat ka kot kakya kan yo ole ka contact tracing ka bapura ni ban wat benia ya borok ki briau ke bele kenduk kinong pang COVID-19 na kebenta ban ra iki syaki quarantine center ban yo ole test bat ban but dien ya ka kot kakya jongki was focus on one issue, and that issue was contact tracing of those people who were in contact with each other. So as of today, after we received the input from the health department through DHS, so the contact tracing is more or less completed as far as these contacts of wedding party is concerned. So on that basis, we feel that, okay, lockdown, extension of lockdown at this point of time is not so necessary. Ngin impose you yak lockdown temporarily, but yak katangin sapek katu kanepor ka ka bangidon kaban le. Kani ke lockdown ba arsni ke latre kampura bala sakhi hakini ki arsni bagi pat ba akil ai ke jingit trailang bat ke sarkar bahkan pendep ki kamram bakadai banle. Barok ki jakat rekam ki surok bat ki shnong ki thau ki la kenja ke bapni syai bagi pat ba ru ki ladon ka jing bam sngu shngan shu ban kensting ya ki jing batha jong ke sarkar. Kat kum ke jing khen bala ai de ke sarkar ka tenat ka kot ka kya kala syam bagi don chispa khandai pu prangut ki breu ki ble kendo markmat ya ki breu bawan jing khawai ya tho ha Assam. Ya ki bala itu kum kita ki high risk contact ban apdeng kini. Kila don ruk belebet igi jingpang COVID-19 bagan thop iwi kelung badang hendruk senam kerta iban alat imkra Shillong. Laban kedau hang ni bagi sarkar jela kala fa ujor ke jahar ya kisau puingut ki breu guban jingkhawai atho Assam. Bat lapan ngat iki hapok ki kendon jong ka Meghalaya Disaster Management Act arjarsan ka Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 Regulation arhajar arpo bat ke Epidemic Diseases Act khat praspa kandai puhnyo.